makadeki nareki waje mahalul kiamat makadeki magina sebab nabi tak hadir. Yang hadir itu tanya alimal lahirna nabi tak, tapi yang hadir adalah nurun Muhammad. Nah sebab nurun Muhammad itu adalah cahaya, sama dengan melebihi cahayanya malaikat. Ya seinanya cahaya malaikat itu nur Muhammad. Apa puluk kirosinina sewa-sewa ipancaji. Makanya cahaya nur Muhammad itu datang. Maka lebih kecarana kalistrihe kabalongi pusak nai listri edeno kosidrat kenro okui bakaru. Tapi mana kai pakai kue? Karena kita menyambung energi masuk ke sini. Makumati itu nur Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat nur Muhammad. Yaitu salawat dua. Angka tu salawat nanako nabita, angka salawat loko nur Muhammad. Ya komelo ki pahadere nur nabita salawat nur Muhammad tabaca. Makanya salawat itu bentuknya dua, ada fi'il madhi, angka fi'il mudhari. Ya maka de Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu salawat loko aliman lahirna nabita. Ya maka daki sallallahu ala Muhammad, itu salawat nur Muhammad. Maka itu, tapi angka tu pak bukana aja na langsung tabaca sallallahu alaihi wasallam aja na langsung tabaca. Makanya kau mak berasanji tenak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad? Karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasabak nur na memeto nabi te salawaki. Pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tabaca yolo iroya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunarampe patasaupu makada buka pintu nur na nabi tanapa musalawaki. Cicepi upakoli buka pintu nur na nabi tanapa musalawaki. Kega pintu nur na nabita eneritu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan, makanya itu nabita yolo itu ipancaji itu nurna imundri manitu oleh malahirna ina tu nak kada tau pandrite nabita nabi pamular hakiki pacapurang iri lahiran memang. Nasabah yang pertama adalah nur Muhammad. Maka dan kagak lelena angka Allah Ta'ala rampik lelena kita. Agar nasa Allah Ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, itulah nur Muhammad. Napa makada wa kitabun mubin, dan kitab imundri mani kita itu pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala maka kada ja'akum minallahi nurun, itulah nur Muhammad. Itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa-sewa upakang karilebo na yatanay
maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad. Yana tu ampai nabita ya kokui watakalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad. Jadi itu sampajange Ahmad. Ni gaya ro Ahmad itulah Nur Muhammad. Eka alipu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko suju ki huruf mim ya ko tudang ite maka dai dal okina Ahmad itu nabita ulu mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad yana tunah kadapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang ya yana bertapa hari ternyata reka yaitu tania pak ipahami kadau yana piyasahe watakaleka pulukumatiro aga watakaleka sarai puluko tanai puluko api puluko anginge puluko wae maka namape watakale tanah degaga tanah degaga api ko watakale degaga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa talo napi balender manca jiroti tak de talona. Tapi unsurnya ada sifatna api tetong angin ngerokok tanah suju wae suju tanah tudang agama nama kadamati Ahmad iya matoto watakale rahasia pulukumana nabita yana tunah kada Nurun Muhammad yana tu ampai ambok na watakalewe yana tu ambok tokolino tapi ambok na ruwe adalah Nurun Muhammad yana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu okupong Allah Ta'ala na sebab pintu lagi tidak terbuka na rekodena salawat telori nabita loma kalinga carama masalawa ki makadeki nareki waje mahalul kia makadeki magina sebab nabi tak hadir yang hadir itu tanya alimallahiranna nabi tak tapi yang hadir adalah Nurun Muhammad nasabak Nurun Muhammad itu adalah cahaya sama dengan melebihi cahayanya malaikat. Ya seinanya cahaya malaikat itu Nur Muhammad. Apa puluk kirosininna sewa-sewa ipancaji. Makanya cahaya Nur Muhammad itu datang. Maka lebih kecarana kalistrihe kabalonge pusak nanya listri deno kosidra kenro okui bakaru. Tapi mana kai pakai kue karena kita menyambung energi masuk ke sini. Makumati itu Nur Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat Nur Muhammad. Yaitu salawat dua. Angka tu salawat nako nabita, angka salawat loko Nur Muhammad. Ya komelo ki pahadere nur nabita salawat Nur Muhammad tabaca.
Makanya salawat itu bentuknya dua, ada fi'il madhi, angka fi'il mudhari. Ya maka deh Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu salawat loko aliman lahirna Nabi ta. Ya maka daki sallallahu ala Muhammad, itu salawat nur Muhammad. Maka itu, tapi angka tu pak bukana aja langsung terbaca sallallahu alaihi wasallam aja langsung terbaca. Makanya kau mak berasanji tenak kede age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad? Karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasabak nur na memeto nabi te salawaki. Pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tabaca yolo iya roya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunaramte patasaupu makada buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki. Cicepi upakoli buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki. Kega pintu nurna nabita yeneritu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan, makanya itu Nabi ta yolo itu pancaji itu nurna imondri manitu oleh malahiranna ina tu nak kada tau pandrite Nabi ta nabi pamulari hakiki pacapurang iri lahiran memang. Nasabah yang pertama adalah Nur Muhammad. Maka dan kagak dalilena angkah Allah Ta'ala rampik lalana kita. Agar nasa Allah Ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, itulah nur Muhammad. Napa makada wa kitabun mubin, dan kitab imondri mani kita itu pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala maka kada ja'akum minallahi nurun, itulah nur Muhammad. Itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakan karilebo na yatanay, maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad. Yana tu ampai nabita ya kokui watakalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad. Jadi itu sampajange Ahmad. Niga ya roh Ahmad itulah Nur Muhammad. Eka alipu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko sujuk huruf mim ya ko tudang inte maka dal okina Ahmad itu nabita ulu mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad. Yana tunah kedapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang. Yana bertapa hari ternyata reka yaitu tania pak ipahami kadau yana piyasa he watakaleka puluh komatiro aga
watakale kasara puluk ko tanai puluk ko api puluk ko anginge puluk ko wae maka namape watakale tanah degaga tanah degaga api ko watakale degaga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa talo napi balender manca jiroti tak de talona. Tapi unsurnya ada sifatna api tetong angin rokok tanah suju wae suju tanah tudang agama nama kadamati Ahmad iya matoto watakale rahasia pulukumana nabita yana tu nakada nurun Muhammad yana tu ampai ambok na watakalewe yana tu ambok tokolino tapi ambok na ruwe adalah nurun Muhammad yana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu ukupong Allah Ta'ala na sebab pintu lagi tidak terbuka na rekodena salawat telori nabita loma kalinga carama masalawaki makadeki nareki waje mahalul kia makadeki magi nasaba nabi tak hadir yang hadir itu tanya alimal lahirna nabi tak tapi yang hadir adalah nurun Muhammad nasaba nurun Muhammad itu adalah cahaya sama dengan melebihi cahayanya malaikat ya seinanya cahaya malaikat itu nur Muhammad apa puluk kirosininna sewa-sewa ipancaji makanya cahaya nur Muhammad itu datang maka lebih kecarana kalistrihe kabalongi pusat nanya listrihe denoko sidrap kenro ukui bakaru tapi mana kai pakai kue karena kita menyambung energi masuk ke sini makumati itu nur Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat nur Muhammad yaitu salawat dua angka tu salawat nanaku nabita angka salawat loko nur Muhammad ya komelo ki pahadere nur nabita salawat nur Muhammad tabaca makanya salawat itu bentuknya dua ada fi'il madhi angka fi'il mudhari ya kumaka de Allahumma sholli ala Muhammad yaitu salawat loko alimal lahirna nabita ya kumakadaki sallallahu ala Muhammad itu salawat nur Muhammad maka itu tapi angka tu pak bukana aja nalansu tabaca sallallahu ala Muhammad aja nalansu tabaca makanya mak barasanji tena kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasaba nur name meto nabi te salawaki pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima
tabaca yolo iya roya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunaramte patas saupu makada buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki cicepi upakoli buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki kega pintu nurna nabita yanaritu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan, makanya itu nabita yolo itu pancaji itu nurna imondri manitu oleh malahiranna ina tu nak kada tau pandrite nabita nabi pamulari hakiki pacapurang iri lahiran memang nasabah yang pertama adalah Nur Muhammad maka dan kagak dalelena angkah pengala ta'ala rampi kulalana kita agar nasa pengala ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin telah datang dari Tuhanmu nurun itulah nur Muhammad napa makada wa kitabun mubin dan kitab imondri mani kita itu Pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala maka kada ja'akum minallahi nurun itulah nur Muhammad itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakan karilebo na yatanay maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad yana tu ampai nabita ya kokui watakalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad jadi itu sampajange Ahmad ni gaya roh Ahmad itulah Nur Muhammad eka alipu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko sujuki huruf mim ya ko tudang ite maka dal okina Ahmad itu nabita ulu mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad yana tunah kadapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang ya yana bertapahari ternyata reka yaitu tania pak ipahami kada yana piyasa he watakaleka puluko matiro aga watakaleka sarai puluko tanai puluko api puluko anginge puluko wae maka namape watakaleta na degaga tanah degaga api ko watakale degaga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa talo napi balender mancaji roti tak de talona tapi unsurnya ada sifatna api tetong angin rokok tanah suju wae suju tanah tudang aga mana nama kada mati Ahmad iya matoto watakale rahasia pulukumana nabita yana tunah kada nurun Muhammad yana tu ampai ambo na watakalewe yana tu ambo tokolino tapi ambo na ruwe adalah nurun Muhammad yana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu ukupong Allah Ta'ala nasabab pintu lagi tidak terbuka narekodena salawat telori nabita
salawaki makadeki nareki waje mahalul kia makadeki magina sebab Nabi tak hadir. Yang hadir itu tanya alimal lahirna Nabi tak, tapi yang hadir adalah nurun Muhammad. Nah sebab nurun Muhammad itu adalah cahaya, sama dengan melebihi cahayanya malaikat. Ya seinanya cahaya malaikat itu nur Muhammad. Apa puluh kirosinin sewa-sewa ipancaji. Makanya cahaya nur Muhammad itu datang. Maka lebih kecarana kalistrihe kabalongi. Pusat nanya listiri edeno kosidrat kenro ukui bakaru. Tapi mana kai pakai kue? Karena kita menyambung energi masuk ke sini. Makumati itu nur Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat nur Muhammad. Yaitu salawat dua. Angka tu salawat nanaku Nabi ta, angka salawat lo nur Muhammad. Ya komelo ki pahadere nur Nabi ta salawat nur Muhammad ta baca. Makanya salawat itu bentuknya dua, ada fi'il madhi, angka fi'il mudhari. Ya maka de Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu salawat loko alimal lahirna Nabi ta. Ya kumakadaki sallallahu ala Muhammad, itu salawat nur Muhammad. Maka itu, tapi angka tu pak bukana aja na langsung tabaca sallallahu ala Muhammad, aja na langsung tabaca. Makanya mak barasanji tenak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad? Karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasabak nur na memeto nabi te salawaki. Pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tabaca yolo iroya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunarampe patas saupu makada buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki. Cicepi upakoli buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki. Kega pintu nurna nabita yanaritu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan, makanya itu Nabi ta yolo itu pancaji itu nurna imondri manitu oleh malahirna ina tu nak kada tau pandrite Nabi ta nabi pamular ya kiki pacapurang iri lahiran memang. Nasabah yang pertama adalah nur Muhammad. Maka dan kagak dalilena angkah Allah Ta'ala rampi ke dalam kita. Agar nasa Allah Ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, itulah nur Muhammad. Napa makada wa kitabun mubin, dan kitab. Imondri mani kita itu Pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala maka kada ja'akum minallahi nurun, itulah nur Muhammad. Itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa-sewa upakang karilebo na yatanayri.
maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad. Yana tu ampai Nabi ta ya kokui watakalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad. Jadi itu sampajange Ahmad. Ni gaya roh Ahmad itulah Nurun Muhammad. Eka alipu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko sujuki huruf mim ya ko tudang te maka dal okina Ahmad itu nabita ulue mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad yana tunah kadapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang ya yana bertapa hari ternyata reka yaitu tania pak ipahami kadau yana peyasahe watakaleka pulukumatiro aga watakaleka sarai puluko tanai puluko api puluko anginge puluko wae maka namape watakale tanah degaga tanah degaga api ko watakale degaga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa talo napi balender manca jiroti tak de talona. Tapi unsurnya ada sifatna api tetong angin ngerokok tanah suju wae suju tanah tudang agama nama kadamati Ahmad iya matoto watakale rahasia pulukumana nabita yana tunah kada Nurun Muhammad yana tu ampai ambok na watakalewe yana tu ambok tokolino tapi ambok na ruwe adalah Nurun Muhammad. Yana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu okupong Allah Ta'ala na sebab pintu lagi tidak terbuka na rekodena salawat telori nabita. Loma kali ngecerama masalah ki makadeki nareki waje mahalul kia makadeki magina sebab Nabi tak hadir. Yang hadir itu tanya alimal lahirna Nabi tak, tapi yang hadir adalah Nurun Muhammad. Nah sebab Nurun Muhammad itu adalah cahaya sama dengan melebihi cahayanya malaikat. Ya sini cahaya malaikat itu Nur Muhammad. Apa puluki rosininna sewa-sewa ipancaji. Makanya cahaya Nur Muhammad itu datang. Maka lebih kecarana kalistirihe kabalonge pusat nanya listiri edeno kosidra kenro okui bakaru. Tapi mana kai pakai kue? Karena kita menyambung energi masuk ke sini. Makumati itu Nur Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat Nur Muhammad. Yaitu salawat dua. Angka tu salawat nako nabita, angka salawat loko Nur Muhammad. Ya komelo ki pahadere inur nabita salawat Nur Muhammad tabaca.
Makanya salawat itu bentuknya dua, ada fi'il madhi, angka fi'il mudhari. Ya maka de Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu salawat loko aliman lahirna Nabi ta. Ya maka daki sallallahu ala Muhammad, itu salawat nur Muhammad. Maka itu, tapi angka tu pak bukana aja na langsung terbaca sallallahu alaihi wasallam aja na langsung terbaca. Makanya kau mak berasanji nak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad? Karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasabak nur na memeto nabi te salawat. Pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tabaca yolo iroya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunarampe patasaupu makada buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki. Cicepi upakoli buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki. Kega pintu nurna nabita eneritu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan, makanya itu Nabi ta yolo itu ipancaji itu nurna imondri manitu oleh malahiranna ina tu nak kada tau pandrite Nabi ta nabi pamular ya kiki pacapur ngiri lahiran memang nasabah yang pertama adalah Nur Muhammad. Maka dan kagak dalilena angka Allah Ta'ala rampu kulalana kita agar nasa Allah Ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, itulah nur Muhammad. Napa makada wa kitabun mubin, dan kitab imondri mani kita itu pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala makada kada ja'akum minallahi nurun, itulah nur Muhammad. Itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakan karilebo na yatanay, maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad. Yana tu ampai Nabi ta ya kokui watak kalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad. Jadi itu sampajange Ahmad. Ni gaya roh Ahmad itulah Nur Muhammad. Eka alifu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko sujuki huruf mim ya ko tudang te maka dal okina Ahmad itu nabita ulu mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad yana tunah kadapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang ya yana bertapahari ternyata reka yaitu tania pak ipahami kadau yana piasa he watakaleka puluh komatiro aga
watak kali kasara puluk ko tanah puluk ko api puluk ko anginge puluk ko wae maka nama api watak kali tanah degaga tanah degaga api ko watak kali degaga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa telo napi balender manca jiroti tak de telona tapi unsurnya ada sifatna api tetung angin ngerokok tanah suju wae suju tanah tudang agama nama kadamati Ahmad iya matoto watakale rahasia pulukumana nabita iana tu nakada nurun Muhammad iana tu ampai ambok na watakalewe iana tu ambok tokolino tapi ambok na ruwe adalah nurun Muhammad iana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu ukupong Allah Ta'ala na sebab pintu lagi tidak terbuka na rekodena salawat telori nabita loma kalinga carama masalawa ki makadeki na rekiwaji mahalul kia makadeki magina sebab nabi tak hadir yang hadir itu tanya alimallahiranna nabi tak tapi yang hadir adalah nurun Muhammad nasabak nurun Muhammad itu adalah cahaya sama dengan melebihi cahayanya malaikat ya seinanya cahaya malaikat itu nur Muhammad apa puluk kirosininna sewa-sewa ipancaji makanya cahaya nur Muhammad itu datang maka lebih kecarana angka listrihe kabalongi pusat nanya listri edeno kusidrap kenro ukui bakaru tapi mana kai pakai kue karena kita menyambung energi masuk ke sini makumati itu nur Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat nur Muhammad yaitu salawat dua angka tu salawat nanaku nabita angka salawat loko nur Muhammad ya komelo ki pahadere nur nabita salawat nur Muhammad tabaca makanya salawat itu bentuknya dua ada fi'il madhi angka fi'il mudhari ya kumakade Allahumma sholli ala Muhammad yaitu salawat loko aliman lahirna nabita ya kumakadaki sallallahu ala Muhammad itu salawat nur Muhammad maka itu tapi angka tu pak bukana aja na langsung tabaca sallallahu ala Muhammad aja na langsung tabaca makanya kau mak berasanji tenak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasabak nur na memeto nabi te salawaki pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima
tabaca jolo iya roya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunaramte patasaupu makada buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki cicepi upakoli buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki kega pintu nurna nabita yeneritu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan makanya itu nabita yolo itu ipancaji itu nurna imondri manitu oleh malahiranna ina tu nak kada tau pandrite nabita nabi pamulari hakiki pacapurang iri lahiran memang nasabah yang pertama adalah Nur Muhammad maka dan kagada lelena angka Allah Ta'ala rampitu lelena kita agar nasa Allah Ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin telah datang dari Tuhanmu nurun itulah Nur Muhammad napa makada wa kitabun mubin dan kitab imondri mani kita itu Pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala maka kada ja'akum minallahi nurun itulah Nur Muhammad itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakan karilebo na yatanay maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad yana tu ampai nabita ya kokui watakalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad jadi itu sampajange Ahmad ni gaya roh Ahmad itulah Nur Muhammad eka alipu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko suju ki huruf mim ya ko tudang ite maka dal okina Ahmad itu nabita ulu mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad yana tunah kadapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang ya yana bertapa hari ternyata reka yaitu tania Pak ipahami kada yana piyasa he watakaleka puluko matiro aga watakaleka sarai puluko tanai puluko api puluko anginge puluko wae maka namape watakale tanah degaga tanah degaga api ko watakale degaga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa talo napi balender manceji roti tak de talona tapi unsurnya ada sifatna api tetong angin rokok tanah suju wae suju tanah tudang agama nama kada mati Ahmad iya matoto watakale rahasia pulukumana nabita yana tunah kada Nurun Muhammad yana tu ampai ambo na watakalewe yana tu ambo tokolino tapi ambo na ruwe adalah Nurun Muhammad yana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu ukupong Allah Ta'ala nasabab pintu lagi tidak terbuka narekodena salawat telori nabita
makadeki nareki waje mahalul kiamat makadeki magina sebab Nabi tak hadir. Yang hadir itu tanya alimal lahiran Nabi tak, tapi yang hadir adalah nurun Muhammad. Nasabak nurun Muhammad itu adalah cahaya, sama dengan melebihi cahayanya malaikat. Ya seinanya cahaya malaikat itu nur Muhammad. Apa puluh kirosininna sewa-sewa ipancaji. Makanya cahaya nur Muhammad itu datang. Maka lebih kecarana kalistrihe kabalongi pusak nanya listri deno kosidra kenro ukui bakaru. Tapi mana kai pakai kue? Karena kita menyambung energi masuk ke sini. Makumati itu nur Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat nur Muhammad. Yaitu salawat dua. Angka tu salawat nanaku Nabi ta, angka salawat loko nur Muhammad. Ya komelo ki pahadere nur Nabi ta salawat nur Muhammad ta baca. Makanya salawat itu bentuknya dua, ada fi'il madhi, angka fi'il mudhari. Ya kumakade Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu salawat loko alimal lahirna Nabi ta. Ya kumakadaki sallallahu ala Muhammad, itu salawat nur Muhammad. Maka itu, tapi angka tu pak bukana aja nalansu tabaca sallallahu ala Muhammad aja nalansu tabaca. Makanya kau mak berasanji tenak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad? Karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasabak nur name meto Nabi te salawaki. Pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tabaca yolo iya roya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunarampe patas saupu makada buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki. Cicepi upakoli buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki. Kega pintu nurna nabita yanaritu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan nih. Makanya itu Nabi ta yolo itu pancaji itu nurna imondri manitu oleh malahiranna. Ina tu nak kada tau pandrite Nabi ta nabi pamular hakiki pacapurang iri lahiran memang. Nasabah yang pertama adalah nur Muhammad. Maka dan kagak dalilena angkah pengala ta'ala ramput lalana kita. Agar nasa pengala ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, itulah nur Muhammad. Napa makada wa kitabun mubin, dan kitab. Imondri mani kita itu Pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala makada kada ja'akum minallahi nurun. Itulah nur Muhammad. Itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakang karilebo na tanay.
maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad. Yana tu ampai Nabi ta ya kokui watak kalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad. Jadi itu sampajange Ahmad. Ni gaya roh Ahmad itulah Nurul Muhammad. Eka alipu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko suju ki huruf mim ya ko tudang ite maka dal okina Ahmad itu nabita ulu mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad. Yana tunah kedapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang. Yana bertapa hari ternyata reka yaitu tania pak ipahami kadau yana piyasa he watakaleka puluh komatiro aga watakaleka sarai puluh ko tanai puluh ko api puluh ko anginge puluh ko wae maka namape watakale tanah dega aga tanah dega aga api ko watakale dega aga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa talo napi balender manca jiroti tak de talona. Tapi unsurnya ada sifatna api tetong angin ngerokok tanah suju wae suju tanah tudang aga mana nama kadamati Ahmad iya matoto watakale rahasia puluh kumana nabita yana tunah kada Nurun Muhammad yana tu ampai ambok na watakalewe yana tu ambok tokolino tapi ambok na ruwe adalah Nurun Muhammad. Yana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu okupong Allah Ta'ala na sebab pintu lagi tidak terbuka na rekodena salawat telori nabita. Loma kali ngecarama masalawa ki makadeki nareki waje mahalul kia makadeki magina sebab Nabi tak hadir. Yang hadir itu tanya alimal lahirna Nabi tak, tapi yang hadir adalah Nurun Muhammad. Nah sebab Nurun Muhammad itu adalah cahaya sama dengan melebihi cahayanya malaikat. Ya seinanya cahaya malaikat itu Nur Muhammad. Apa puluk kirosininna sewa-sewa ipancaji. Makanya cahaya Nur Muhammad itu datang. Maka lebih kecarana kalistirihe kabalonge pusat nanya listiri edeno kosidra kenro ukui bakaru. Tapi mana kai pakai kue? Karena kita menyambung energi masuk ke sini. Makumati itu Nurun Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat Nurun Muhammad. Yaitu salawat dua. Angka tu salawat nanako nabita, angka salawat loko Nur Muhammad. Ya komelo ki pahadere inur nabita salawat Nur Muhammad tabaca.
Makanya salawat itu bentuknya dua, ada fi'il madhi, angkat fi'il mudhari. Ya maka de Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu salawat loko aliman lahirna Nabi ta. Ya maka daki sallallahu ala Muhammad, itu salawat nur Muhammad. Maka itu, tapi angkat tu pak bukana aja na langsung tabaca sallallahu alaihi wasallam aja na langsung tabaca. Makanya kau mak barasanji tenak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad? Karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasabak nur na memeto nabi te salawaki. Pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tabaca yolo iroya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunarampe patas saupu makada buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki. Cicepi upakoli buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki. Kega pintu nurna nabita yanaritu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan, makanya itu Nabi ta yolo itu pancaji itu nurna imondri manitu oleh malahiranna ina tu nak kada tau pandrite Nabi ta nabi pamular ya kiki pacapurang iri lahiran memang nasabah yang pertama adalah Nur Muhammad. Maka dan kagak dalilena angkah Allah Ta'ala ramput lalana kita agar nasa Allah Ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, itulah nur Muhammad. Napa makada wa kitabun mubin, dan kitab imondri mani kita itu pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala makada kada ja'akum minallahi nurun, itulah nur Muhammad. Itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakan karilebo na yatanay, maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad. Yana tu ampai Nabi ta ya kokui watak kalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad. Jadi itu sampajange Ahmad. Ni gaya roh Ahmad itulah Nur Muhammad. Eka alifu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko sujuki huruf mim ya ko tudang te makade dal okina Ahmad itu nabita ulue mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad yana tunah kadapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang ya yana bertapa hari ternyata reka yaitu tania pak ipahami kadau yana piyasa he watakaleka puluh komatiro aga
watakale kasara puluk ko tanah puluk ko api puluk ko anginge puluk ko wae maka na mape watakale tanah degaga tanah degaga api ko watakale degaga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa talo napi balender manca jiroti tak de talona. Tapi unsurnya ada sifatna api tetong angin ngerokok tanah suju wae suju tanah tudang agama nama kadamati Ahmad iya matoto watakale rahasia pulukumana nabita yana tu nak kada nurun Muhammad yana tu ampai ambok na watakalewe yana tu ambok tokolino tapi ambok na ruwe adalah nurun Muhammad yana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu ukupong Allah Ta'ala na sebab pintu lagi tidak terbuka na rekodena salawat telori nabita. Loma kalinga carama masalawa ki makadeki na rekiwaji mahalul kia makadeki magina sebab Nabi tak hadir. Yang hadir itu tanya alimal lahiran Nabi tak, tapi yang hadir adalah nurun Muhammad. Nasabak nurun Muhammad itu adalah cahaya sama dengan melebihi cahayanya malaikat. Ya seinanya cahaya malaikat itu nur Muhammad. Apa puluk kirosininna sewa-sewa ipancaji. Makanya cahaya nur Muhammad itu datang. Maka lebih kecarana engkau listirihe kabalonge pusat naya listirihe denoko sidrap kenron ukui bakaru. Tapi mana engkau pakai kue? Karena kita menyambung energi masuk ke sini. Makumati itu nurun Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat nurun Muhammad. Yaitu salawat dua. Angka tu salawat nanoko nabita, angka salawat loko nur Muhammad. Ya komelo ki pahadere nur nabita salawat nur Muhammad tabaca. Makanya salawat itu bentuknya dua, ada fi'il madhi, angka fi'il mudhari. Ya kumakade Allahumma salli ala Muhammad, yaitu salawat loko alimal lahirna nabita. Ya kumakadaki sallallahu ala Muhammad, itu salawat nur Muhammad. Maka itu, tapi angka tu pak bukana aja na langsung tabaca sallallahu ala Muhammad aja na langsung tabaca. Makanya kau mak berasanji tenak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa bukan Allahumma salli ala Muhammad? Karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasabak nur na memeto nabi te salawaki. Pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
tabaca jolo iya roya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunarampe patasaupu makada buka pintu nurna nabitta napa musalawaki cicepi upakoli buka pintu nurna nabitta napa musalawaki kega pintu nurna nabitta eneritu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan, makanya itu Nabi ta yolo itu ipancaji itu nurna imondri manitu oleh malahiranna ina tu nak kada tau pandrite Nabi ta nabi pamular ya kiki pacapurang iri lahiran memang nasabah yang pertama adalah Nur Muhammad maka dan kagak lelena angkah pengala ta'ala ramput lelena kita agar nasa pengala ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin telah datang dari Tuhanmu nurun itulah nur Muhammad napa makada wa kitabun mubin dan kitab imondri mani kita itu Pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala maka kada ja'akum minallahi nurun itulah nur Muhammad itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakang karilebo na yatanay maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad yana tu ampai nabita ya kokui watakalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad jadi itu sampajange Ahmad ni gaya roh Ahmad itulah Nur Muhammad eka alipu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko sujuki huruf mim ya ko tudang ite maka dal okina Ahmad itu nabita ulu mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad yana tunah kadapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang yana bertapa hari ternyata reka yaitu tania Pak ipahami kadau yana piyasahe watakaleka pulukumatiro aga watakaleka sarai puluko tanai puluko api puluko anginge puluko wae maka namape watakale tanah degaga tanah degaga api ko watakale degaga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa telo nape balender manca jiroti tak de talona tapi unsurnya ada sifatna api tetong angin ngerokok tanah suju wae suju tanah tudang agama nama kadamati Ahmad iya matoto watakale rahasia pulukumana nabita yana tunah kada nurun Muhammad yana tu ampai ambo na watakalewe yana tu ambo tokolino tapi ambo na ruwe adalah nurun Muhammad yana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu okupong Allah Ta'ala nasabab pintu lagi tidak terbuka narekodena salawat telori nabita
maka deki nareki waje mahalul kiamat deki maka nasaba nabi tak hadir. Yang hadir itu tanya alimal lahiran nabi tak, tapi yang hadir adalah nurun Muhammad. Nasaba nurun Muhammad itu adalah cahaya, sama dengan melebihi cahayanya malaikat. Ya seinanya cahaya malaikat itu nur Muhammad. Apa puluk kirosininna sewa-sewa ipancaji. Makanya cahaya nur Muhammad itu datang. Maka lebih kecarana kalistrihe kabalongi pusak nanya listri edeno kosidra kenro okui bakaru. Tapi mana kai pakai kue? Karena kita menyambung energi masuk ke sini. Makumati itu nur Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat nur Muhammad. Yaitu salawat dua. Angka tu salawat nanaku nabita, angka salawat loko nur Muhammad. Ya komelo ki pahadere nur nabita salawat nur Muhammad tabaca. Makanya salawat itu bentuknya dua, ada fi'il madhi, angka fi'il mudhari. Ya maka de Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu salawat loko alimal lahirna nabita. Ya maka daki sallallahu ala Muhammad, itu salawat nur Muhammad. Maka itu, tapi angka tu pak bukana aja na langsung tabaca sallallahu alaihi wasallam aja na langsung tabaca. Makanya kau mak berasanji tenak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad? Karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasaba nur namimatto nabi salawaki. Pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tabaca yolo iya roya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunaramte patta saupu makada buka pintu nur na nabi tanapa musalawaki. Cicepi upakoli buka pintu nur na nabi tanapa musalawaki. Kega pintu nur na nabita yeneritu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan, makanya itu nabita yolo itu pancaji itu nurna imondri manitu oleh malahiranna ina tu nak kada tau pandrite nabita nabi pamulari hakiki pacapurang iri lahiran memang. Nasabah yang pertama adalah nur Muhammad. Maka dan kagada lelena angkah pengala ta'ala rampiku lalana kita. Agar nasa pengala ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, itulah nur Muhammad. Napa makada wa kitabun mubin, dan kitab imondri mani kita itu pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala maka kada ja'akum minallahi nurun, itulah nur Muhammad. Itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakang karilebo na yatanay
maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad. Yana tu ampai nabita ya kokui watakalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad. Jadi itu sampajange Ahmad. Ni gaya ro Ahmad itulah Nurul Muhammad. Eka alipu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko suju ki huruf mim ya ko tudang inte maka dal okina Ahmad itu nabita ulu mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad yana tunah kadapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang ya yana bertapa hari ternyata reka yaitu tania pak ipahami kada oya na piyasa he watakaleka puluko matiro aga watakaleka sarai puluko tanai puluko api puluko anginge puluko wae maka namape watakaleta na degaga tanah degaga api ko watakale degaga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa talo napi balender manceji roti tak de talona tapi unsurnya ada sifat na api tetong angin rokok tanah suju wae suju tanah tudang agama nama kadamati Ahmad iya matoto watakale rahasia pulukumana nabita yana tu nak kada Nurul Muhammad yana tu ampai ambok na watakalewe yana tu ambok tokolino tapi ambok na ruwe adalah Nurul Muhammad yana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu okupong Allah Ta'ala na sebab pintu lagi tidak terbuka na rekodena salawat telori nabita loma kalinga carama masalawa ki makadeki nareki waje mahalul kia makadeki magina sebab nabi tak hadir yang hadir itu tanya alim lahirna nabi tak tapi yang hadir adalah Nurun Muhammad nasabak Nurun Muhammad itu adalah cahaya sama dengan melebihi cahayanya malaikat. Ya seinanya cahaya malaikat itu Nur Muhammad. Apa puluk kirosininna sewa-sewa ipancaji. Makanya cahaya Nur Muhammad itu datang. Maka lebih kecarana angkalistrihe kabalonge. Pusak na ya listiri edeno kosidra kenro okui bakaru. Tapi manang kay pakyo koy karena kita menyambung energi masuk ke sini. Makumati itu Nur Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat Nur Muhammad. Yaitu salawat dua. Angka tu salawat nako nabita, angka salawat loko Nur Muhammad. Ya komelo ki pahadere inur nabita salawat Nur Muhammad tabaca.
Makanya salawat itu bentuknya dua, ada fi'il madhi, angkat fi'il mudhari. Ya maka deh Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu salawat loko aliman lahirna Nabi ta. Ya maka daki sallallahu ala Muhammad, itu salawat nur Muhammad. Maka itu, tapi angkat tu pak bukana aja langsung terbaca sallallahu alaihi Muhammad, aja langsung terbaca. Makanya kau mak berasanji tenak kede age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad? Karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasabak nur na memeto nabi te salawaki. Pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tabaca yolo iroya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunaramte patasaupu makada buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki. Cicepi upakoli buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki. Kega pintu nurna nabita yeneritu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan, makanya itu Nabi ta yolo itu pancaji itu nurna imondri manitu oleh malahiranna ina tu nak kada tau pandrite Nabi ta nabi pamulari hakiki pacapurang iri lahiran memang nasabah yang pertama adalah Nur Muhammad. Maka dan kagak dalilena angkah Allah Ta'ala ramput lalana kita agar nasa Allah Ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, itulah nur Muhammad. Napa makada wa kitabun mubin, dan kitab imondri mani kita itu pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala maka kada ja'akum minallahi nurun, itulah nur Muhammad. Itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakan karilebo na tanay, maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad. Yana tu ampai Nabi ta ya kokui watak kalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad. Jadi itu sampajange Ahmad. Ni gaya roh Ahmad itulah Nur Muhammad. Eka alipu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko suju ki huruf mim ya ko tudang te maka dal okina Ahmad itu Nabi ta ulun mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad. Yana tunah kedapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang. Ya, yana betapa hari ternyata reka yaitu tania pak ipahami kadau yana piasa he watakaleka puluh komatiro aga
watakale kasara puluk ko tanai puluk ko api puluk ko anginge puluk ko wae maka namape watakale tanah degaga tanah degaga api ko watakale degaga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa talo napi balender manca jiroti tak de talona. Tapi unsurnya ada sifatna api tetong angin rokok tanah suju wae suju tanah tudang agama nama kadamati Ahmad iya matoto watakale rahasia pulukumana nabita yana tunah kada nurun Muhammad yana tu ampai ambok na watakalewe yana tu ambok tokolino tapi ambok na ruwe adalah nurun Muhammad yana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu ukupong Allah Ta'ala na sebab pintu lagi tidak terbuka na rekodena salawat telori nabita loma kalinga carama masalawa ki makadeki nareki waje mahalul kia makadeki magina sebab nabi tak hadir yang hadir itu tanya alimal lahirna nabi tak tapi yang hadir adalah nurun Muhammad nasabak nurun Muhammad itu adalah cahaya sama dengan melebihi cahayanya malaikat. Ya seinanya cahaya malaikat itu nur Muhammad. Apa puluk kirosinina sewa-sewa ipancaji. Makanya cahaya nur Muhammad itu datang. Maka lebih kecarana kalistrihe kabalongi. Pusat nanya listri denoko sidrap kenro ukui bakaru. Tapi mana kai pakai kue? Karena kita menyambung energi masuk ke sini. Makumati itu nur Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat nur Muhammad. Yaitu salawat dua. Angka tu salawat nanaku nabita, angka salawat loko nur Muhammad. Ya komelo ki pahadere nur nabita salawat nur Muhammad tabaca. Makanya salawat itu bentuknya dua, ada fi'il madhi, angka fi'il mudhari. Ya kumaka de Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu salawat loko alimal lahirna nabita. Ya kumakadaki sallallahu ala Muhammad, itu salawat nur Muhammad. Maka itu, tapi angka tu pak bukana aja na langsung tabaca sallallahu ala Muhammad aja na langsung tabaca. Makanya kau mak berasanji tenak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad? Karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasabak nur name meto nabi te salawaki. Pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
tabaca yolo iya roya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunarampe patasaupu makada buka pintu nurna nabitta napa musalawaki cicepi upakoli buka pintu nurna nabitta napa musalawaki kega pintu nurna nabitta yanaritu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan, makanya itu Nabi ta yolo itu pancaji itu nurna imondri manitu oleh malahiranna ina tu nak kada tau pandrite Nabi ta nabi pamulari hakiki pacapurang iri lahiran memang nasabah yang pertama adalah Nur Muhammad maka dan kagak dalelena angkah pengala ta'ala rampi ke dalam kita agar nasa pengala ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin telah datang dari Tuhanmu nurun itulah Nur Muhammad napa makada wa kitabun mubin dan kitab imondri mani kita itu Pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala maka kada ja'akum minallahi nurun itulah Nur Muhammad itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakang karilebo na yatanay maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad yana tu ampai nabita ya kokui watakalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad jadi itu sampajange Ahmad ni gaya ro Ahmad itulah Nur Muhammad eka alipu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko suju ki huruf mim ya ko tudang te maka dal okina Ahmad itu nabita ulu mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad yana tunah kadapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang yana betapa hari ternyata reka yaitu tania Pak ipahami kadau yana piyasa he watakaleka puluh komatiro aga watakaleka sarai puluh ko tanai puluh ko api puluh ko anginge puluh ko wae maka namape watakale tanah degaga tanah degaga api ko watakale degaga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa talo nape balender manca jiroti tak de talona tapi unsurnya ada sifatna api tetong angin ngerokok tanah suju wae suju tanah tudang aga mana nama kadamati Ahmad iya matoto watakale rahasia puluh kumana nabita yana tu nak kada Nurun Muhammad yana tu ampai ambo na watakalewe yana tu ambo tokolino tapi ambo na ruwe adalah Nurun Muhammad yana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu ukupong Allah Ta'ala na sebab pintu lagi tidak terbuka na rekodena salawat telori nabita
makadeki nareki waje mahalul kiamat makadeki magina sebab Nabi tak hadir. Yang hadir itu tanya alimal lahiran Nabi tak, tapi yang hadir adalah nurun Muhammad. Nah sebab nurun Muhammad itu adalah cahaya, sama dengan melebihi cahayanya malaikat. Ya sini cahaya malaikat itu nur Muhammad. Apa puluk kirosinin sewa-sewa ipancaji. Makanya cahaya nur Muhammad itu datang. Maka lebih kecaranan kalistirihe kabalongi pusak naya listiri edeno kosidra kenro ukui bakaru. Tapi mana kai pakai kue? Karena kita menyambung energi masuk ke sini. Makumati itu nur Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat nur Muhammad. Yaitu salawat dua. Angka tu salawat nanaku nabita, angka salawat loko nur Muhammad. Ya komelo ki pahadere nur nabita salawat nur Muhammad tabaca. Makanya salawat itu bentuknya dua, ada fi'il madhi, angka fi'il mudhari. Ya maka de Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu salawat loko alimal lahirna nabita. Ya maka daki sallallahu ala Muhammad, itu salawat nur Muhammad. Maka itu, tapi angka tu pak bukana aja na langsung tabaca sallallahu alaihi wasallam aja na langsung tabaca. Makanya kau mak berasanji tenak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad? Karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasabak nur na memeto nabi te salawaki pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tabaca yolo iroya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunaramte patasaupu makada buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki. Cicepi upakoli buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki. Kega pintu nurna nabita yanaritu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan, makanya itu Nabi ta yolo itu pancaji itu nurna imondri manitu oleh malahiranna ina tu nak kada tau pandrite Nabi ta nabi pamular ya kiki pacapurang iri lahiran memang. Nasabah yang pertama adalah nur Muhammad. Maka dan kagak dalilena angkah Allah Ta'ala rampi kulalana kita. Agar nasa Allah Ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, itulah nur Muhammad. Napa makada wa kitabun mubin, dan kitab. Imondri mani kita itu pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala maka kada ja'akum minallahi nurun, itulah nur Muhammad. Itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakang karilebo na yatanay
maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad. Yana tu ampai nabi ta ya kokui watakalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad. Jadi itu sampajange Ahmad. Ni gaya roh Ahmad itulah Nurun Muhammad. Eka alipu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko sujuki huruf mim ya ko tudang te maka dal okina Ahmad itu nabita ulu mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad yana tunah kadapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang ya, yana bertapa hari ternyata reka yaitu tania pak ipahami kadau yana peyasahe watakaleka pulukumatiro aga watakaleka sarai puluko tanai puluko api puluko anginge puluko wae maka namape watakale tanah degaga tanah degaga api ko watakale degaga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa talo napi balender manca jiroti tak de talona tapi unsurnya ada sifatna api tetong angin ngerokok tanah suju wae suju tanah tudang aga mana nama kadamati Ahmad iya matoto watakale rahasia pulukumana nabita yana tu nak kada Nurun Muhammad yana tu ampai ambok na watakalewe yana tu ambok tokolino tapi ambok na ruwe adalah Nurun Muhammad yana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu okupong Allah Ta'ala na sebab pintu lagi tidak terbuka na rekodena salawat telori nabita loma kali ngecerama masalah ki makadeki nareki wajib mahalul kia makadeki magina sebab nabi tak hadir yang hadir itu tanya alimal lahirna nabi tak tapi yang hadir adalah Nurun Muhammad nasabak Nurun Muhammad itu adalah cahaya sama dengan melebihi cahayanya malaikat ya seinanya cahaya malaikat itu Nur Muhammad apa puluki rosininna sewa-sewa ipancaji makanya cahaya Nur Muhammad itu datang maka lebih kecarana angka listirihe kabalongi pusat nanya listirihe denoko sidrap kenron ukui bakaru tapi mana kai pakai kue karena kita menyambung energi masuk ke sini makumati itu Nur Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat Nur Muhammad yaitu salawat dua angka tu salawat nanoko nabita angka salawat loko Nur Muhammad ya komelo ki pahadere nur nabita salawat Nur Muhammad tabaca
Makanya salawat itu bentuknya dua, ada fi'il madhi, angka fi'il mudhari. Ya maka de Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu salawat loko aliman lahirna Nabi ta. Ya maka daki sallallahu ala Muhammad, itu salawat nur Muhammad. Maka itu, tapi angka tu pak bukana aja na langsung tabaca sallallahu alaihi wasallam aja na langsung tabaca. Makanya kau mak barasanji nak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad? Karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasabak nur na memeto nabi te salawaki. Pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tabaca yolo iya roya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunaramte patasaupu makada buka pintu nur na nabi tanapa musalawaki. Cicepi upakoli buka pintu nur na nabi tanapa musalawaki. Kega pintu nur na nabita eneritu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan, makanya itu Nabi ta yolo itu ipancaji itu nurna imondri manitu oleh malahirna ina tu nak kada tau pandrite Nabi ta nabi pamular hakiki pacapurang iri lahiran memang nasabah yang pertama adalah nur Muhammad. Maka dan kagak lelena angka Allah Ta'ala rampu kulalana kita agar nasa Allah Ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, itulah nur Muhammad. Napa makada wa kitabun mubin, dan kitab imondri mani kita itu pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala maka kada ja'akum minallahi nurun, itulah nur Muhammad. Itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakang karilebo na yatanay, maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan nur Muhammad. Yana tu ampai nabita ya kokui watak kalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad. Jadi itu sampajange Ahmad. Niga ya roh Ahmad itulah nurun Muhammad. Eka alipu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko sujuki huruf mim ya ko tudang te maka dal okina Ahmad itu nabita ulu mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad yana tunah kadapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang ya yana bertapa hari ternyata reka yaitu tania pak ipahami kadauya na piyasa he watakaleka pula kumatiro aga
watakale kasara puluk ko tanai puluk ko api puluk ko anginge puluk ko wae maka namape watakale tanah degaga tanah degaga api ko watakale degaga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa talo nape balender manca jiroti tak de talona. Tapi unsurnya ada sifatna api tetung angin ngerokok tanah suju wae suju tanah tudang agama nama kadamati Ahmad iya matoto watakale rahasia pulukumana nabita iana tu nakada nurun Muhammad iana tu ampai ambok na watakalewe iana tu ambok tokolino tapi ambok na ruwe adalah nurun Muhammad iana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu ukupong Allah Ta'ala na sebab pintu langit tidak terbuka na rekodena salawat telori nabita loma kalinga carama masalawa ki makadeki na rekiwaje mahalul kia makadeki magina sebab nabi tak hadir yang hadir itu tanya alimal lahirna nabi tak tapi yang hadir adalah nurun Muhammad nasabak nurun Muhammad itu adalah cahaya sama dengan melebihi cahayanya malaikat ya seinanya cahaya malaikat itu nur Muhammad apa puluk kirosininna sewa-sewa ipancaji makanya cahaya nur Muhammad itu datang maka lebih kecarana kalistrihe kabalonge pusak nanya listri dedok sidra kenro ukui bakaru tapi mana kai pakai kue karena kita menyambung energi masuk ke sini makumati itu nur Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat nur Muhammad yaitu salawat dua angka tu salawat nanaku nabita angka salawat loko nur Muhammad ya komelo ki pahadere nur nabita salawat nur Muhammad tabaca makanya salawat itu bentuknya dua ada fi'il madhi angka fi'il mudhari ya kumaka de Allahumma sholli ala Muhammad yaitu salawat loko alimal lahirna nabita ya kumakadaki sallallahu ala Muhammad itu salawat nur Muhammad maka itu tapi angka tu pak bukana aja nalansu tabaca sallallahu ala Muhammad aja nalansu tabaca makanya kau mak berasanji tenak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasabak nur name metu nabi te salawaki pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima
tabaca jolo iya roya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunaramte patas saupu makada buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki cicepi upakoli buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki kega pintu nurna nabita yanaritu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan nih. Makanya itu Nabi ta yolo itu ipancaji itu nurna imondri manitu oleh malahiranna. Ina tu nak kada tau pandrite Nabi ta nabi pamulari hakiki pacapurang iri lahiran memang. Nasabah yang pertama adalah Nur Muhammad. Maka dan kagak dalilena angkah pengala ta'ala rampik lalana kita. Agar nasa pengala ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, itulah nur Muhammad. Napa makada wa kitabun mubin dan kitab. Imondri mani kita itu Pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala maka kada ja'akum minallahi nurun, itulah nur Muhammad, itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakangkari lebok na yatanay, maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad. Yana tu ampai nabita ya kokui watakalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad, jadi itu sampajange Ahmad. Niga ya roh Ahmad itulah Nur Muhammad. Eka alipu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko suju ki huruf mim ya ko tudang ite maka dal okina Ahmad itu nabita ulu mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad. Yana tunah kadapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang. Yana bertapahari ternyata reka yaitu tania pak ipahami kadau yana peyasahe watakaleka pulukumatiro aga watakaleka sarai puluko tanai puluko api puluko anginge puluko wae maka namape watakale tanah dega aga tanah dega aga api ko watakale dega aga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa talo napi balender manceji roti tak de talona. Tapi unsurnya ada sifatna api tetong angin rokok tanah suju wae suju tanah tudang agama nama kada mati Ahmad iya matoto watakale rahasia pulukumana nabita yana tunah kada nurun Muhammad yana tu ampai ambok na watakalewe yana tu ambok tokolino tapi ambok na ruwe adalah nurun Muhammad. Yana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu ukupong Allah Ta'ala nasabab pintu lagi tidak terbuka narekodena salawat telori nabita
magi maka deki nareki baje mahalul kia maka deki magi nasaba nabi tak hadir. Yang hadir itu tanya alimal lahiran nabi tak, tapi yang hadir adalah nurun Muhammad. Nasaba nurun Muhammad itu adalah cahaya, sama dengan melebihi cahayanya malaikat. Ya seinanya cahaya malaikat itu nur Muhammad. Apa puluh kirosinin sewa-sewa ipancaji. Makanya cahaya nur Muhammad itu datang. Maka lebih kecarana kalistirihe kabalongi. Pusat nanya listiri edeno kosidra kenro ukui bakaru. Tapi mana kai pakai kue? Karena kita menyambung energi masuk ke sini. Makumati itu nur Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat nur Muhammad. Yaitu salawat dua. Angka tu salawat nanaku Nabi ta, angka salawat lo nur Muhammad. Ya komelo ki pahadere nur Nabi ta salawat nur Muhammad ta baca. Makanya salawat itu bentuknya dua, ada fi'il madhi, angka fi'il mudhari. Ya maka de Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu salawat loko alimal lahirna Nabi ta. Ya kumakadaki sallallahu ala Muhammad, itu salawat nur Muhammad. Maka itu, tapi angka tu pak bukana aja nalansu tabaca sallallahu ala Muhammad, aja nalansu tabaca. Makanya mak barasanji tenak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad? Karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasaba nur namematto nabi te salawaki. Pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tabaca yolo iroya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunarampe patas saupu makada buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki. Cicepi upakoli buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki. Kega pintu nurna nabita yanaritu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan, makanya itu Nabi ta yolo itu pancaji itu nurna imondri manitu oleh malahiranna ina tu nak kada tau pandrite Nabi ta nabi pamular hakiki pacapurang iri lahiran memang. Nasabah yang pertama adalah nur Muhammad. Maka dan kagak dalilena angkah Allah Ta'ala ramput lalana kita. Agar nasa Allah Ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, itulah nur Muhammad. Napa makada wa kitabun mubin, dan kitab. Imondri mani kita itu Pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala maka kada ja'akum minallahi nurun, itulah nur Muhammad. Itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakang karilebo na yatanay.
maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad. Ya tu ampai Nabi ta ya kokui watak kalewe maka dete rahasia ya kokui sampajange maka dete alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad. Jadi itu sampajange Ahmad. Ni gaya roh Ahmad itulah Nurul Muhammad. Eka alipu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko suju ki huruf mim ya ko tudang ite maka dal okina Ahmad itu nabita ulun mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad yana tunah kadapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang ya yana rutapahari ternyata reka yaitu tania pak ipahami kadawi na piyasahe watakaleka puluko matiro aga watakaleka sarai puluko tanai puluko api puluko anginge puluko wae maka namape watakaleta na degaga tanah degaga api ko watakale degaga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa talo napi balender mancaji roti tak de talona tapi unsurnya ada sifatna api tetong angin ngerokok tanah suju wae suju tanah tudang aga mana nama kadamati Ahmad iya matoto watakale rahasia pulukumana nabita yana tu nak kada Nurun Muhammad yana tu ampai ambok na watakalewe yana tu ambok tokolino tapi ambok na ruwe adalah Nurun Muhammad yana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu okupong Allah Ta'ala na sebab pintu lagi tidak terbuka na rekodena salawat telori nabita lama kali ngecerama masalah ki makadeki nareki wajib mahalul kia makadeki magina sebab Nabi tak hadir yang hadir itu tanya alimal lahirna Nabi tak tapi yang hadir adalah Nurun Muhammad nasabak Nurun Muhammad itu adalah cahaya sama dengan melebihi cahayanya malaikat ya seinanya cahaya malaikat itu Nur Muhammad apa puluk kirosininna sewa-sewa ipancaji makanya cahaya Nur Muhammad itu datang maka lebih kecarana kalistirihe kabalonge pusat nanya listiri edeno kosidra kenro okui bakaru tapi mana kai pakai kue karena kita menyambung energi masuk ke sini makumati itu Nurun Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat Nurun Muhammad yaitu salawat dua angka tu salawat nako nabita angka salawat loko Nur Muhammad ya komelo ki pahadere nur nabita salawat Nur Muhammad tabaca
Makanya salawat itu bentuknya dua, ada fi'il madhi, angkat fi'il mudhari. Ya maka de Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu salawat loko aliman lahirna Nabi ta. Ya maka daki sallallahu ala Muhammad, itu salawat nur Muhammad. Maka itu, tapi angkat tu pak bukana aja na langsung terbaca sallallahu alaihi wasallam aja na langsung terbaca. Makanya kau mak berasanji nak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad? Karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasabak nur na memeto nabi te salawat. Pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tabaca yolo iroya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunarampe patasaupu makada buka pintu nur na nabi tanapa musalawaki. Cicepi upakoli buka pintu nur na nabi tanapa musalawaki. Kega pintu nur na nabita yanaritu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan, makanya itu Nabi ta yolo itu ipancaji itu nurna imondri manitu oleh malahiranna ina tu nak kada tau pandrite Nabi ta nabi pamular ya kiki pacapurang iri lahiran memang nasabah yang pertama adalah Nur Muhammad. Maka dan kagak dalilena angkah pengala ta'ala ramput lalana kita agar nasa pengala ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, itulah nur Muhammad. Napa makada wa kitabun mubin, dan kitab imondri mani kita itu pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala makada kada ja'akum minallahi nurun, itulah nur Muhammad. Itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakan karilebo na yatanay, maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad. Yana tu ampai Nabi ta ya kokui watakalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad. Jadi itu sampajange Ahmad. Ni gaya roh Ahmad itulah Nur Muhammad. Eka alifu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko sujuki huruf mim ya ko tudang te makadai dal okina Ahmad itu nabita ulue mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad yana tunah kadapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang ya yana bertapa hari ternyata reka yaitu tania pak ipahami kadau yana piasa he watakaleka puluh komatiro aga
watakale kasara puluk ko tanah puluk ko api puluk ko anginge puluk ko wae maka namape watakale tanah degaga tanah degaga api ko watakale degaga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa telo napi balender manca jiroti tak de telona. Tapi unsurnya ada sifatna api tetung angin ngerokok tanah suju wae suju tanah tudang agama nama kadamati Ahmad iya matoto watakale rahasia pulukumana nabita iana tu nak kada nurun Muhammad iana tu ampai ambok na watakalewe iana tu ambok tokolino tapi ambok na ruwe adalah nurun Muhammad iana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu ukupong Allah Ta'ala na sebab pintu lagi tidak terbuka na rekodena salawat telori nabita. Loma kalinga carama masalawa ki makadeki na rekiwaji mahalul kia makadeki magina sebab Nabi tak hadir. Yang hadir itu tanya alimal lahirna Nabi tak, tapi yang hadir adalah nurun Muhammad. Nasabak nurun Muhammad itu adalah cahaya sama dengan melebihi cahayanya malaikat. Ya seinanya cahaya malaikat itu nur Muhammad. Apa puluk kirosininna sewa-sewa ipancaji. Makanya cahaya nur Muhammad itu datang. Maka lebih kecarana angka listirihe kabalongi pusak nanya listirihe deno kusidrap kenro ukui bakaru. Tapi mana kai pakai kue? Karena kita menyambung energi masuk ke sini. Makumati itu nur Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat nur Muhammad. Yaitu salawat dua. Angka tu salawat nanaku nabita, angka salawat loko nur Muhammad. Ya komelo ki pahadere nur nabita salawat nur Muhammad tabaca. Makanya salawat itu bentuknya dua, ada fi'il madhi, angka fi'il mudhari. Ya kumaka de Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu salawat loko aliman lahirna nabita. Ya kumakadaki sallallahu ala Muhammad, itu salawat nur Muhammad. Maka itu, tapi angka tu pak bukana aja na langsung tabaca sallallahu ala Muhammad aja na langsung tabaca. Makanya kau mak berasanji tenak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad? Karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasabak nur na memeto nabi te salawaki. Pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
tabaca jolo iya roya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunarampe patta saupu makada buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki cicepi upakoli buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki kega pintu nurna nabita yeneritu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan, makanya itu nabita yolo itu ipancaji itu nurna imondri manitu oleh malahiranna ina tu nak kada tau pandrite nabita nabi pamulari hakiki pacapurang iri lahiran memang nasabah yang pertama adalah Nur Muhammad maka dan kagak lelena angkah Allah Ta'ala ramput lelena kita agar nasa Allah Ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin telah datang dari Tuhanmu nurun itulah nur Muhammad napa makada wa kitabun mubin dan kitab imondri mani kita itu Pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala maka kada ja'akum minallahi nurun itulah nur Muhammad itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakang karilebo na yatanay maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad yana tu ampai nabita ya kokui watakalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad jadi itu sampajange Ahmad ni gaya roh Ahmad itulah Nur Muhammad eka alipu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko suju ki huruf mim ya ko tudang ite maka dal okina Ahmad itu nabita ulu mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad yana tunah kadapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang yana bertapa hari ternyata reka yaitu tania Pak ipahami kada oyana piyasa he watakaleka pulukumatiro aga watakaleka sarai puluko tanai puluko api puluko anginge puluko wae maka namape watakale tanah degaga tanah degaga api ko watakale degaga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa talo nape balender manca jiroti tak de talona tapi unsurnya ada sifatna api tetong angin rokok tanah suju wae suju tanah tudang agama nama kadamati Ahmad iya matoto watakale rahasia pulukumana nabita yana tunah kada nurun Muhammad yana tu ampai ambo na watakalewe yana tu ambo tokolino tapi ambo na ruwe adalah nurun Muhammad yana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu okupong Allah Ta'ala nasabab pintu lagi tidak terbuka narekodena salawat telori nabita
ceramah masalah ki maka deki nareki wajib mahalul kiamat maka deki magina sebab Nabi tak hadir. Yang hadir itu tanya alimal lahirna Nabi tak, tapi yang hadir adalah nurun Muhammad. Nah sebab nurun Muhammad itu adalah cahaya, sama dengan melebihi cahayanya malaikat. Ya seinanya cahaya malaikat itu nur Muhammad. Apa puluh kirosinina sewa-sewa ipancaji. Makanya cahaya nur Muhammad itu datang. Maka lebih kecarana kalistrihe kabalongi pusak naya listrihe deno kosidra kenro ukui bakaru. Tapi mana kai pakai kue? Karena kita menyambung energi masuk ke sini. Makumati itu nur Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat nur Muhammad. Yaitu salawat dua. Angka tu salawat nanaku nabita, angka salawat loko nur Muhammad. Ya komelo ki pahadere nur nabita salawat nur Muhammad tabaca. Makanya salawat itu bentuknya dua, ada fi'il madhi, angka fi'il mudhari. Ya maka de Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu salawat loko aliman lahirna nabita. Ya maka daki sallallahu ala Muhammad, itu salawat nur Muhammad. Maka itu, tapi angka tu pak bukana aja nalansu tabaca sallallahu alaihi wasallam aja nalansu tabaca. Makanya kau mak berasanji tenak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad? Karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasabak nur name metu nabi te salawaki. Pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tabaca yolo iya roya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunaramte patasaupu makada buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki. Cicepi upakoli buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki. Kega pintu nurna nabita yeneritu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan, makanya itu nabita yolo itu ipancaji itu nurna imundri manitu oleh malahirna ina tu nak kada tau pandrite nabita nabi pamulari hakiki pacapurang iri lahiran memang. Nasabah yang pertama adalah Nur Muhammad. Maka dan kagak dalilena angkah Allah Ta'ala rampiku lalana kita. Agar nasa Allah Ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, itulah nur Muhammad. Napa makada wa kitabun mubin, dan kitab imundri mani kita itu pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala maka kada ja'akum minallahi nurun, itulah nur Muhammad. Itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakan karilebo na yatanay
maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad. Yana tu ampai nabi ta ya kokui watakalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad. Jadi itu sampajange Ahmad. Ni gaya roh Ahmad itulah Nur Muhammad. Eka alipu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko suju ki huruf mim ya ko tudang inte maka dal okina Ahmad itu nabita ulu mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad yana tunah kadapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang. Ya, yana bertapa hari ternyata reka yaitu tania pak ipahami kadau yana piyasahe watakaleka puluko matiro aga watakaleka sarai puluko tanai puluko api puluko anginge puluko wae maka namape watakale tanah dega aga tanah dega aga api ko watakale dega aga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa talo napi balender manceji roti tak de talona. Tapi unsurnya ada sifatna api tetong angin rokok tanah suju wae suju tanah tudang agama nama kadamati Ahmad iya matoto watakale rahasia pulukumana nabita yana tunah kada Nurun Muhammad yana tu ampai ambok na watakalewe yana tu ambok tokolino tapi ambok na ruwe adalah Nurun Muhammad. Yana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu ukupong Allah Ta'ala na sebab pintu lagi tidak terbuka na rekodena salawat telori nabita. Loma kalinga carama masalawaki makadeki nareki waje mahalul kia makadeki magina sebab Nabi tak hadir. Yang hadir itu tanya alimal lahirna Nabi tak, tapi yang hadir adalah Nurun Muhammad. Nah sebab Nurun Muhammad itu adalah cahaya sama dengan melebihi cahayanya malaikat. Ya seinanya cahaya malaikat itu Nur Muhammad. Apa puluk kirosininna sewa-sewa ipancaji. Makanya cahaya Nur Muhammad itu datang. Maka lebih kecarana kalistrihe kabalonge pusat naya listri denoko sidrap kenro ukui bakaru. Tapi mana kai pakai kue? Karena kita menyambung energi masuk ke sini. Makumati itu Nur Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat Nur Muhammad. Yaitu salawat dua. Angka tu salawat nanaku nabita, angka salawat loko Nur Muhammad. Ya komelo ki pahadere nur nabita salawat Nur Muhammad tabaca.
Makanya salawat itu bentuknya dua, ada fi'il madhi, angka fi'il mudhari. Ya maka deh Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu salawat loko aliman lahirna Nabi ta. Ya maka daki sallallahu ala Muhammad, itu salawat nur Muhammad. Maka itu, tapi angka tu pak bukana aja na langsung tabaca sallallahu alaihi wasallam aja na langsung tabaca. Makanya mak barasanji tenak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad? Karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasabak nur nami metu nabi te salawaki pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tabaca yolo iya roya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunaramte patas saupu makada buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki cicepi upakoli buka pintu nurna nabi tanapa musalawaki. Kega pintu nurna nabita yanaritu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan, makanya itu Nabi ta yolo itu pancaji itu nurna imondri manitu oleh malahiranna ina tu nak kada tau pandrite Nabi ta nabi pamulari hakiki pacapur ngiri lahiran memang nasabah yang pertama adalah Nur Muhammad. Maka dan kagak dalilena angkah pengala ta'ala rampi kulalana kita agar nasa pengala ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, itulah nur Muhammad. Napa makada wa kitabun mubin, dan kitab imondri mani kita itu pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah ta'ala makada kada ja'akum minallahi nurun, itulah nur Muhammad. Itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah ta'ala degaga sewa upakangkari lebok na yatanay, maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad. Yana tu ampai Nabi ta ya kokui watak kalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad. Jadi itu sampajange Ahmad. Ni gaya roh Ahmad itulah Nur Muhammad. Eka alipu tatong ya kotoroko huruf ha ya ko suju ki huruf mim ya ko tudang te maka dal okina Ahmad itu Nabi ta ulun mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad yana tunah kadapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang ya yana bertapahari ternyata reka yaitu tania pak ipahami kadau yana piasa he watakaleka puluh komatiro aga
watakale kasara puluk ko tanai puluk ko api puluk ko anginge puluk ko wae maka namape watakale tanah degaga tanah degaga api ko watakale degaga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa talo napi balender manca jiroti tak de talona tapi unsurnya ada sifatna api tetong angin ngerokok tanah suju wae suju tanah tudang agama nama kadamati Ahmad iya matoto watakale rahasia pulukumana nabita yana tu nak kada nurun Muhammad yana tu ampai ambok na watakale yana tu ambok tokolino tapi ambok na ruwe adalah nurun Muhammad yana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu ukupong Allah Ta'ala na sebab pintu lagi tidak terbuka na rekodena salawat telori nabita loma kalinga carama masalawa ki makadeki nareki waje mahalul kia makadeki magina sebab nabi tak hadir yang hadir itu tanya alimal lahirna nabi tak tapi yang hadir adalah nurun Muhammad nasabak nurun Muhammad itu adalah cahaya sama dengan melebihi cahayanya malaikat ya seinanya cahaya malaikat itu nur Muhammad apa puluk kirosinin sewa-sewa ipancaji makanya cahaya nur Muhammad itu datang maka lebih kecarana kalistirihe kabalongi pusat nanya listirihe denoko sidrap kenro ukui bakaru tapi mana kai pakai kue karena kita menyambung energi masuk ke sini makumati itu nur Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat nur Muhammad yaitu salawat dua angka tu salawat nanako nabita angka salawat loko nur Muhammad ya komelo ki pahadere nur nabita salawat nur Muhammad tabaca makanya salawat itu bentuknya dua ada fi'il madhi angka fi'il mudhari ya kumakade Allahumma sholli ala Muhammad yaitu salawat loko alimal lahirna nabita ya kumakadaki sallallahu ala Muhammad itu salawat nur Muhammad maka itu tapi angka tu pak bukana aja nalansu tabaca sallallahu ala Muhammad aja nalansu tabaca makanya kumak barasanji tenak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasabak nur name meto nabi te salawaki pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima
tabaca yolo iya roya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunarampe patas saupu makada buka pintu nurna nabitta napa musalawaki cicepi upakoli buka pintu nurna nabitta napa musalawaki kega pintu nurna nabitta yanaritu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan, makanya itu Nabi ta yolo itu ipancaji itu nurna imondri manitu oleh malahiranna ina tu nak kada tau pandrite Nabi ta nabi pamulari hakiki pacapurang iri lahiran memang nasabah yang pertama adalah Nur Muhammad maka dan kagak dalilena angkah pengala ta'ala rampi kedalana kita agar nasa pengala ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin telah datang dari Tuhanmu nurun itulah nur Muhammad napa makada wa kitabun mubin dan kitab imondri mani kita itu Pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala maka kada ja'akum minallahi nurun itulah nur Muhammad itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakang karilebo na yatanay maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad yana tu ampai nabita ya kokui watakalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad jadi itu sampajange Ahmad ni gaya roh Ahmad itulah Nur Muhammad eka alipu tato ya kotoroko huruf ha ya ko suju ki huruf mim ya ko tudang te maka dai dal okina Ahmad itu nabita ulu mim aroy ha pinggul mim ajewe dal okina Muhammad yana tunah kadapat tasawpue Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang yana bertapa hari ternyata reka yaitu tania Pak ipahami kadauya na piyasahe watakaleka pulukumatiro aga watakaleka sarai puluko tanai puluko api puluko anginge puluko wae maka namape watakaleta na degaga tanah degaga api ko watakale degaga angin mape nangka oh pada mati ko tomaki buah bepa malaki tarigu gola kasih si bawa talo napi balender mancaji roti tak de talona tapi unsurnya ada sifatna api tetong angin rokok tanah suju wae suju tanah tudang agama nama kadamati Ahmad iya matoto watakale rahasia pulukumana nabita yana tu nak kada nurun Muhammad yana tu ampai ambo na watakalewe yana tu ambo tokolino tapi ambo na ruwe adalah nurun Muhammad yana tu ampai isalawaki nabita degaga pak dong letu okupong Allah Ta'ala na sebab pintu lagi tidak terbuka na rekodena salawat telori nabita
masalawaki makadeki nareki waji mahalul kia makadeki magina sebab Nabi tak hadir. Yang hadir itu tanya alimal lahiran Nabi tak, tapi yang hadir adalah nurun Muhammad. Nasabak nurun Muhammad itu adalah cahaya, sama dengan melebihi cahayanya malaikat. Ya sini cahaya malaikat itu nur Muhammad. Apa puluk kirosininna sewa-sewa ipancaji. Makanya cahaya nur Muhammad itu datang. Maka lebih kecarana angka listirihe kabalongi pusat naya listirihe denoko sidrap kenrod ukui bakaru. Tapi mana kay pakai kue? Karena kita menyambung energi masuk ke sini. Makumati itu nur Muhammad itu akan hadir ketika kita menyambung energi dengan salawat nur Muhammad. Yaitu salawat dua. Angka tu salawat nanaku nabita, angka salawat loko nur Muhammad. Ya komelo ki pahadere nur nabita salawat nur Muhammad tabaca. Makanya salawat itu bentuknya dua, ada fi'il madhi, angka fi'il mudhari. Ya maka de Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu salawat loko alimal lahirna nabita. Ya kumakadaki sallallahu ala Muhammad, itu salawat nur Muhammad. Maka itu, tapi angka tu pak bukana aja na langsung tabaca sallallahu ala Muhammad, aja na langsung tabaca. Makanya kau mak berasanji tenak kade age baca sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad? Karena dia bentuk fi'il madhi yang dipakai magai nasabak nur name meto nabi te salawaki. Pak bukana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tabaca yolo iroya napa tabaca sallallahu ala Muhammad yana tunarampe patasaupu makada buka pintu nur na nabi tanapa musalawaki. Cicepi upakoli buka pintu nur na nabi tanapa musalawaki. Kega pintu nur na nabita yanaritu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penting sampaikan, makanya itu Nabi ta yolo itu ipancaji itu nurna imondri manitu oleh malahiranna ina tu nak kada tau pandrite Nabi ta nabi pamular ya kiki pacapur ngiri lahiran memang. Nasabah yang pertama adalah nur Muhammad. Maka dan kagada lelena angkah pengala ta'ala rampi kulalana kita. Agar nasa pengala ta'ala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, itulah nur Muhammad. Napa makada wa kitabun mubin, dan kitab. Imundri mani kita itu pak Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran belakangan kega yolo wong Allah Ta'ala maka kada ja'akum minallahi nurun, itulah nur Muhammad. Itulah makna laulaka ya Muhammad lama halakul makhluk. Seandainya tanya iku Muhammad akatalu napakoli pong Allah Ta'ala degaga sewa upakang karilebo na yatanay.
maka kita tidak akan mungkin ada kecuali bukan Nur Muhammad. Ya tu ampai nabi ta ya kokui watak kalewe maka daite rahasia ya kokui sampajange maka daite alena magai alipu tato haroko mim suju dal tudang okina maka dai Ahmad. Jadi itu sampajange Ahmad. Ni gaya roh Ahmad itulah Nurul Muhammad. Eka alipu tatong ya kotoroko rupuha ya